Bok, dobrodošli još jednu večeru za 5. Danas nam kuha Fabricio. Idemo pogledati. Evo nas, nalazimo se u Fabricijovoj kuhinji. Fabricio, čime se baviš u životu? Ja sam profesor tjelesnog odgoja. Dobro, Fabricio, što ćemo kuhati danas? Moj izum, moja mješćina, moj avantura, piccolo grande. Piccolo grande, vidjet ćemo Fabricija i njegovo jelo Piccolo grande. Evo, Milka, molim vas, naručite mi četiri mole i jednu veliku picu, da. Fabricio, kako napreduje naše jelo? Evo, prekrasno. Odlično, jer gosti samo što nisu ovdje. Dobro večer, drugi večer. Ja sam Mitare. Fabricio, Mitre. Dobro večer, ja sam Želva. Poštovanje. Ja sam Jadranka, drago mi je. Poštovanje. I Igor, izvolite. Hvala. Lijepo vam je to, lijepo je. Hvala. Dobro večer, ja sam Mitare. Dobro večer, ja sam Želva. Dobro večer, Jadranka, drago mi je. Dobro večer. Dobro večer, Bogdan. Prekrasno, hvala. Možete ponoviti ime? Piccolo grande, piccolo amore. Evo za vas, mladiću, kako ste rekli da se zovete? Mitar. Bravo, izvoli Mitre. A zašto ti imaš veliku, a mi malu? Pa to već Arijela, zove to ime s Piccolo grande, piccolo amore. Dobro je, da, bravo. Hvala. Možemo probati. Dobar tek, Hvala, dobar hvala. tek. Papajte. Kako je? Zaista je fin. Odlično je. Dugo nismo jeli tako dobro. Bravo, Želimire. Nije, kako se zove ti? Francisco. Fabricio. Dugo nisam jeo ovakav specijalitet. A još desert, Ajde, isto desert, moj bravo. izum, da. Može. To je La Bud de la Bud. La nude de la Bud, da, ja sam radio. Bravo. Jel to po bakinom receptu To pravljeno? moj recept. A, vaš recept, bravo, Moj po mom modelu. Odlično, Fabricio. Nenadmašno. Hvala. Bravo. To je prekrasno. Bravo. Pa cure i dečki, da nazdravimo domaćinu s ovim vinom odličnim. Čin živili, napinovamo i vino. Odlično. Genijalno. Odlično. Sve je bilo odlično. Dugo nismo tako, evo, to je odlično. Još sam Bravo. presretan. Ne znam šta reći, meni je ovo bilo odvratno. Frajer je prvo, pogledaj kak izgleda, frajer je odvratan. Ako je on profesor tjelesnog, jebate pes, ja sam niger, kuži. A kuhinja mu je, ja sam se zbljuval tako skoro, vino mu je kiselo, to ni Zagorci više ne delaju. Uređeno je bilo za zbljuvat se, vidio sam slike od žene i dece mu, isto su očeni, fakat to je cijela familija monstruma, jebate pes. Ja sam si odlučio njemu dat, inače ocjenu 0,99 i to fakat samo zato kaj nije Srbin. Lik je odvratan i antipatičan, mrzim te ljude koji ne drže do sebe i odvratna je bila hrana. Ja sam inače veliki gurman i zato mu dajem bez ocjene. Želva bi dala ocjenu, evo toliko je zaslužio.
Evo, meni osobno ova večera se nije baš previše dojmila, zato ću dati ocjenu 1,93. Prvo, salvete nisu bile po mom ukusu, a kad po mom ukusu nisu salvete, onda je sve drugo u penisu. Nakon što su svi kandidati u večeri za 6 dali svoje ocjene, ukupni zbroj ocjena za Fabricija od mogućih 20 je 2,92. Fabricio, ocjene su kakve jesu, a vi, dragi gledatelji, vidimo se drugi put u novoj večeri za 5. Dođenju.